Ovaj put nam je cilj bio koncert Valjka, pa smo čekajući 10 sati usput malo i prošetali i malo na silu pojeli prevruće langoše jer smo mislili da budemo zakasnili na koncert, a nismo. Špancir fest koji svaki drugi, ali uvijek se nađe nešto posebno. Eto, kod mene je to narukvica koju sam si uzela kod ovih žena. I na Špancir festu i na Porciunkolovu je bio jedan te isti štand s čovječuljkom koji je zapravo jako poznat i bio viralan, ajmo reći, ali pretraživala sam kasnije po Google, nisam mogla ništa naći, tako da nemam pojma, ne mogu do kraja reći na što točno mislim. Taj štand s tim čovječuljkom je bio u kreativnici. Kreativnica je baš kreativnica, predivnih stvari ima i tam sam zaboravila kupiti keramičke mace za 5 eura. Baš su mi bile slatke, ali nekako kako sam izašla van iz ulice, potpuno drugom ulicom sam se vraćala. Bilo mi je baš žao. Na festivalu Lepoglavske čipke sam bila prvi put. Mene je to tako ne zanimalo, opet sam se našla nešto kako mi je bilo interesantno, ako niš drugo, lijepo su to sve skupa predstavili i dekorirali. Postavili su te neke instalacije, ako mogu to tako reći, baš krasne.
Evo, nadam se da vidite, prepuna jedna prostorija je ispunjena tim malim radovima.